ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Central Executive Committee jangka United Democratic Party haka khat laitrik unai weng ajar arpulai klashim ya karai ban Aiti shaka State Election Committee ban ya Pyrkhat haka baya day bat ka jinga trelang jangka UDP bat ka HSPDP haka lama jangka Regional Democratic Alliance. Naka benta ban se ya Kyrtong monlang haka election Lok Sabha kaban Shilong House tem arajar arpusau. Presiden jangka UDP uba metba lingdo haka jinga keren bat kilat pathai khubor ulaya tho baha ka baya day ba ka Tura parliamentary seat ka Central Executive Committee jangka party kala rai ban pin khamti haka State Election Committee bat haki senior leader jangka party ban sei yo Kyrtong ban pinyakhun haka election Lok Sabha. Nilai simia ka rai metakasi haka bedi bat ka jinga day jong ka UDP bat ka HSPDP apo ka Regional Democratic Alliance panang penskam bat ya kabang yang cemat ka meeting ka ngelayo jong ka HSPDP ka dia nyo beri November ka sa bulan tang si da kami ka sur parti ka ba cemat ya kabang tulun ni kam jong ka ni Kemudian pada MP election dulu, kalau PJKN, apa akan election pemerintah, andon kerja Pyrkhat nak yang jom HSPDP, pada UDP, nak pada dari election keba seyo House Banwat, nak pada ke Tura parliamentary seat pada ni. Untuk CEC mentakasi kala komiti ya komiti jangka parti dekat bat kat penenun ki senior leaders jangka parti na Wales bahkan sesong bat kat hakabedi bat KMP election nang ta susu hakabedi bat ka CEC mentakasi kala approve ya ka State Election Committee nak benta ka MP election bakum juru nak benta ka MDC election de malor kini di dan kiwe ki member bade di president ki secretary jong respective districts kita kita hot abawan kita menjadi nak mentah kita di konsultasi kita ha kawai ke district di ni nampak dan kena mengujikan dari kandidat dari ino ha ke start jong State Election Committee nak berta ka jingjit yaki Kyrtong maka di Pyrkhat hak beli kandidat jong parti di nang ta susu kara sisi lu kara ai direction maka bertabaro di district parti circle ba in nang petrun cekemat yaki kam jong parti ban penklai kapor ban ka jong kapor ban penikna ba di long kira loy ban kun ya election lada kawan hak ada apa. Di kalau don gaji keren hak bani bar performance wing. Di ba olan swing bari presiden juga performance wing. Ila ai ya kerja. Pada kita bani nak benda. Kini bad ila bu ba ka meeting juga performance wing kan. Ha kata yo ko bani ko jong ngai no pra Disember alajar.
Haka paminta kalau kerja itu jadi kalau bangin beteng ya ke bangin juti beras kata apa ke ADA ke HSPDP bat ke UDP. Kena kapor sa kapor kita sibun ki agenda sibun ki kam ki bangin haban tikau. Di yang mentahi ke dia nak mentah ke MP election. Bagang HKM ba kiwi ki ban bot ada ki nyalong ma ada juga. Lagi. Kumba mentah dengan bon ki bala ya sembau dan snow ya kayak gitu anggap kayak buat itu kibat kontes ya kan election mulai ya kan yang bentar pada ini ialah state election committee bagan syong ban yai ban proses ya kan nak bentar ban final urut don haka proses bangin khot ik babon ki parlok ki bangi i bakadon ke jing kermen nak lenjungi da ka bangi bu ya ki kandidat ki badai ki baki pai baki priang ni kuai ki de baki join bangi mendai dari gue tu dari baru gua banyak ikan kandidat ini datang ke MC election ba kindai ki kandidat ki ba ki pai ba ki dong decisionnya ba ki kandidat tu ki ba dai pois kata target ba kai agenda nak jumi hendrai nak kalian jumi ku parti soban ong tu ba nangi nipet sibon ki kandidat kiba hadir mengajar jet kila job kila tribe sansen haba kila ndai ki MLA ki MDC kiba tribe haram tempat itu dia ban kontinue dan le haba don pada bamla man tribe kiba tengani pai ba kiba bamla man tribe ka kam ka kumiti tinggi pai ba ko kita pada tinggal punya pai nak ka pos ako dan rei akaju ka thong nak ka ngas om mentan ba ni jet ki kandidat mentang ni kenapa begini kan di ngin nyom mentan ini belong ki kandidat iban boy syakatong tak ada berbeda